ibintu byakomeye, ibintu ntabwo bikiri bya bindi, ntabwo amazi akiri yayandi, ibintu byakomeye rwose mu gihugu cya Kongo, ibintu byatugaraye byahindutse ibindi bindi. M23 rwose, M23 imereye nabi Kongo rwose. Ubu ngubu abasirikare ba Ezarendo na FDLR rwose ubu ngubu rwose bagowe, barimo barirukankamo baraca amaguru. Rero kugira ngo nkubwire se ibi ni ibiki biri kuba muri Kongo, mbere yuko dukomeza mbanje kubasuhuza abantu kanze subscribe kandi kunzogera kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu, ujye ubasha gukurikirana amakuru tubasha kunyuzaho kuri channel yacu, dore ko nta handi hantu wasanga amakuru yizewe ni kuri channel yacu ariyo Iwacu TV Show. Tuba duhari ku bwanyu kandi tuba duhari ngo tubahe amakuru meza kandi yizewe agezweho, ari kuvuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ari kuba ku isi cyangwa mu Rwanda n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Twe tubaha amakuru yizewe, ntabwo tujya tubabeshya, tuba twigereye kuri teri twikura amakuru kugira ngo tubagezeho neza amakuru mubashe kumenya ati se u Rwanda rwacu ruhagaze gute, isi yacu ihagaze gute, amakuru agezweho ni ayahe. Ndagira ngo dukomeze turiyo dutina mu makoroni. Nizere ko wakanze subscribe kuko uyu munsi warategura ngo wakanda subscribe. Nizere ko wakanze. Twakomeje rero mbabwire ati ibintu biri kuba muri Kongo ni ibi. Muri Kongo ubu tuvugana harimo harabera ibintu bitari byiza cyane, kuko ubu tuvugana muri Kongo ibintu biri kuhabera. Muri Kongo abasirikare ba M23 bamaze gufata undi mujyi wundi. Aho hantu bafashe rero ubu ngubu M23 yamaze gufata aho hantu M23 yabashe kuba yafatwa. Rero tuvugana rwose abasirikare baba harinze harimo Ezarenda n'abandi ba FDLR nabo birukatse barimo barahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo njye nabashije kubona amashusho abasirikare barimo bahungira mu bwato birukanka cyane. Ubwo rero urumva igihugu cyo muri Kongo rwose, haba abaturage haba abasirikare n'abasirikare b'u Burundi nabo Ezarenda yohereje, nabo rwose barimo barirukanka barimo barahungira mu Burundi. Andi makuru njye nabashije kuba nakubona nuko batari guhunga gusa ngo biruke bahungishwe n'ibyo gusa. Abasirikare bari aba FDLR rero mutwe na FDLR bo barimo baragenda bambura abantu ibintu, kuko ngo barimo barataka ngizari yabishe, barimo barambura abantu abaturage babasaka babambura ibintu kugira ngo babone ibyo bagenda bambukane nyine, kuko bamaze kubirukana mu mujyi wundi. M23 yamaze kubufata rero nabo bataba birukanka baragenda. Ubwo urumva ko rwose muri Kongo ni ibintu by'imidugararo gusa, abaturage barimo barirukanka bahunga, M23 nayo ibakubita ibasaguza. FDLR na Ezarendo nabo barimo bahunga nabo bose, n'abaturage bose bo muri ako gace bahunga. Urumva ko muri Kongo ni ibintu byadugaraye. Rero ubwo ngo ngenda hamari ku bwanyu kugira ngo umenyeshe ati se muri Kongo biraza ako gace karaza gufatwa na M23, ko giye amakuru nafashe neza nuko M23 amaze kugafata kandi wikarimo yagafashe, kuko abo basirikare bakarimo bakarinze bamaze guhunga birukase. Ubwo urumva n'abaturage nabo bamwe namwe mo barahunga kuko M23 yamaze kubafata. Ubwo rero ngenda hanga ku bwanyu ndakumenyesha ati mu gitondo turandabasha kuba nababwira ati se M23 hanya cyafite cyangwa babasha kuba bayakura. Gusa tuvuga ni M23 gace agafashe Wazerenda na FDLR bahunze barimo barahungira mu gihugu cy'u Burundi, ubu bahungiye. Rero kandi subscribe ujye tubaza gukurikirana n'ibindi biganiro bica kuri channel yacu, ujye ubasha kumenya amakuru agezweho cyangwa ari kuvugwa. Ciao ndabakunda cyane.